ia ua utula'i i le avatele ma le fa'aloalo e tauai ia e failo leo ma fionga tau momoli ia le fionga i le taitaifono le presidente o le komiti fa'afoe le ofisili ma le pulega le Lakapi Samoa matou te ofa alofa ma fa'atalofa atu le nei taeao malo le soifua manuia malo le lagi matafi. As for the norm for any Samoan gathering, we always start with a word of prayer. Te malaua te mananga whaaloalo i lau fionga patele, te ia le tātou sauninga, tāo nei. Ia o whamanianga fo le lofa le tua, e au n tātou put, whao ngā tau, whao ngā lelei. Ia wāse manuia i tātou, ia manuia fo i o tātou tangata. Au n tātou whaafo ia i lalivi inga i le tua, ia la le tātou whapai ainga, o nei mea lofa sisili, ua tātou maua le nei asu. Ia i whamanianga le tua mo i lātou mlawa, ua lātou whai nei mea lofa, ia o whamanianga umafoi mo i tātou mlawa. I nunga ia te i tātou mlawa whamanianga le tua o le ona le mana uma, le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Tarofa, Olo Igao, Kitami, Kizuna, Yazaki Kizuna Foundation. And also our foundation has been supporting high performance unit in Lakapi, Samoa since 2021. Like training equipment and training wear and nutrition and vehicle and its fuel. Perfect rubber. Thank you very much. This generous sponsorship goes beyond the value of the vehicles themselves. It is a symbol of the unwavering commitment Yasaki Kizuna Foundation has shown to the growth and the success of rugby in Samoa. For the past 4 years, Yasaki Kizuna Foundation has been a vital part of our journey. Your support, sir, has enabled Lakapi Samoa to reach new milestones, enhance our training programs, and extend our capabilities in ways we could not envision before. The Foundation's commitment to Samoa is evident in every stride we make towards our goals, thanks to their continued investment in our success. I thank you once again. I thank the Father Devanga, and I thank you all for your presence this morning. So, for Maria.